تبارک و تعالی دے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں کہ آج انشاءاللہ 18 رمضان المبارک تے 19 دی شام نو کچھ لوگ کچھ خوش نصیب بندے اعتکاف دی نیت کر کے اس خدا دے گھر کو آ کے آباد کرے سے وہ کون خوش نصیب ہیں معتکف حضرات کہ جڑے آسن سنت موقتہ اعتکاف کے دا نہیں ادا اگر 29 روزے تھی سن تو 9 دی اگر 30 روزے مکمل تھی سن تو انشاءاللہ 10 دی اعتکاف دی مکمل تھی سن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اقدس کہ جڑا بندہ ان 10 دی دے وچ آ کے اپنے خدا کو منایا نے نفلی عبادت بھی کی نے خدا دے فرض بھی ادا کیتے نے جدا میرے حضور نے فرمایا کہ دی مکمل تھی ویندن 29 روزے تھے 9 30 روزے تھے 10 دی مکمل تھی دین میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ کو دو حج تے دو عمرہ مقبول دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے ایسی خوش نصیب اعتکاف عبادت واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود خدا فرماندے کہ محبوب اسد اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی تاکید فرما چھوڑی حکم فرما چھوڑا کہ سارے گھر نو پاک کر چھوڑو کنا لوگاں واسطے یا رب العالمین کہ جاتے ہو بند اس گھر دا کے طواف کرے سن بیت اللہ دا یا اعتکاف کرے سن یا کوئی رکوع دے وچ آ کے خدا کو منے سی یا کوئی سجدہ کر کے اپنے رکھے خدا کو منے سی جدا یہ گزر ہوئے سن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ اعتکاف دنیا دے وچ اگر کوئی بندہ اعتکاف تے بیٹھا ہے اس وسیع دے وچ کہندا کوئی رشتہ دار کوئی پڑوسی دوست فوت تھی گیا ہے میرے حضور فرماتے ہیں کہ اعتکاف والا بندہ تو نماز جنازہ شامل نہیں تھی سکتا مگر جتنے مسلمان ہو اعتکاف تو علاوہ باہر جتنے بھی بندے ہیں اور جتنے بھی اچھے اعمال کریں دے کھڑے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گھر دے وچ ثواب کھڑا عطا فرمائے ہے یعنی اعتکاف والا بندہ بغیر شرعی عذر دے باہر نہیں نکل سکتا ایتھے جیڑا بھی آسی خدا دے گھر دے وچ آ کے خدا دی عبادت کرے سی اور بندے کڑے آ سکتے ہیں کہ جنہاں دا سینہ بھی نور نال روشن ہو سی ایمان اس نیت نال گن کے حاصل کہ مالک اساں گناہگار ہیں اساں اس نیت نال تیرے تالی گھر دے وچ پہ باندھے ہیں جو اساں باہر نکلوں تو ساری نیکیاں گن کے منوں جیڑے گناہ ہیں اس خدا دے گھر دے صدقے اپنے پیارے گھر دے صدقے میرے مالک سارے گناہ معاف دعا فرما اور اعتکاف کرنے واسطے اگر کوئی بچہ ہے عقل مند ہے سمجھدار ہے بلوغت شرط نہیں بزرگ بھی بیٹھ سکتے ہیں بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی معصوم بچہ آ کے خدا دے گھر دے وچ اعتکاف تے باسی ہو سکتے اللہ اس معصوم دی دعاواں دے صدقے ساری بگڑی بڑا چھوڑے سی تا کوئی اس دے قید نہیں اے معصوم بچہ واسطے مطلق لفظ بولا گے معصوم نبیاں دی صرف ذات ہے کہ جڑی گناہاں تو بھی پاک ہے ہر عیب کو بھی پاک ہے ویسے بچے اتنے ہونے کہ چھوٹا بچہ ہے اگر بلوغت تو پہلے گناہ بھی کرے گناہ نہیں لکھیتا ایک اس دی مثل اللہ دے نوری ملائکہ دی طرح ہو ویندی ہے کہ اس عالم دی وچ مر گیا ہے فوت ہی گیا ہے اس واسطے دعا بھی ایسی پڑھنی ہے کہ مالک اس چھوٹے بچے کو اپنے والدین واسطے شفیع بنا اپنے بچے ہوں اپنے والدین واسطے شفیع بنا اگر ایک بچی آ کے خدا کو مقصد تا ساریاں خدا رحمت نال جھولیاں ضرور منور فرمائے سی مرد آ کے خدا دے گھر دے وچ اعتکاف کر سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں جس مسجد وچ پاویں چاہے جمعہ تھیوے یا نہ تھیوے کوئی اس دے وچ ممانعت نہیں اگر جمعہ پڑھ سے مثلا اس مسجد وچ جمعہ تھیندا ہے کوئی قریب والی مسجد وچ اعتکاف تے بیٹھ گیا ہے وہ بندہ تو وہ اتنی دیر آ سکتا ہے کہ پہلے 4 سنتاں بھی ادا کر گنے نماز 2 فرض بھی جمعہ بھی پڑھ گنے اور باقی سنتاں بھی پڑھ گنے زیادہ دیر خیر سی کہنا کلام کرے سی تو اس دا اعتکاف ٹوٹ گئے سی وال دوبارہ جس مسجد وچ بیٹھا ہے ون کے اپنا اعتکاف پورا کر سکتا ہے اور ایک ہی شرعی مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اس مسجد وچ بیٹھا اعتکاف کرن ڈوڈی اعتکاف تے گزارے سی کہ جمعہ آ گئی ہے جمعہ اس مسجد وچ اگر کوئی بندہ ادا کرنا آندا ہے مثال دے طور تے تو اس مسجد وچ واپس نہیں ویندا تے اگلا اعتکاف اس مسجد وچ پورا کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس نیت نال کہ اس مسجد دے وچ سہولیات کم ہیں روشنی گھٹ ہے یا پانی دا مسئلہ ہے وضو خانے دا کوئی ایسا مسئلہ ہے ای مسئلے دے نال آ سکتا ہے لیکن ای مسئلے دے نال نہیں آ سکتا کہ جڑے میرے نال بیٹھے کھا میں تو زیادہ ویندے میں بھوکا رہ ویندا ایسا کوئی چیز اچھی مل پوندی ہے اس نیت دے نال نہیں آ سکتا خدا دے گھر دے وچ جیڑیاں نیتیں گن کے آمڑیاں ہیں پاک اور صاف نیت گن کے آمڑی ہے کیونکہ انسان جس نے اعتکاف کرے سی تو اللہ گناہاں تو بھی پاک فرما چھڑے سی
اور आगे शरी मसला एक बड़ा अजीब आया होता है कि बंदे काफी गुनाह कर के बाद ही जो माकुल हाजिर थींदे हैं। एक बंदा आज करे पिया उस्ताद मेरे ते मुकदमा दर्ज थी गया है, खतरा इतनी रात हो सकता है पुलिस मेरे घर चक्कर लेती खड़ी है, अगर मैं दहाड़ी इतिकाफ ते बैठ थी वहां ताकि आओ ना दहाड़ी दे विच पुलिस भी इजाजत तुसी मैं कोई इतिकाफ दे विच मस्जिद दे विच क्या उठा सकते हैं। मियां खुदा दे घर दे विच जेड़ा भी आसी वो बंदे दा पुत्र बन गया सी, कोई दुनियादार दा मुजरिम ना होवे, खुदा दा मुजरिम होवे, हरगिज़ कोई मुआवला नहीं। अगर कोई बंदा मुजरिम आ भी गया है एहतिकाफ करे दा अपनी शरीयत दे नाल कि मैं पुलिस को बच बन जा, पुलिस में कोई शरीयत के तौर पे नहीं नाप सकती, तब बिरादराना तौर पे मुत्तफिक मैदा मशवरा भी होए, शरी मसला भी होए कि अगर कोई मुजरिम एहतिकाफ ते बैग भी दिया है इतू नपीचना तो बहुत ज्यादा आसान है, घर की दीवार त्रापे मर भी सकता है, एहतिकाफ से बैठा है पुलिस इसको आसानी के नाल आके नप भी सकती है। और शरी मसला है कि उन्होंने वास्ते नपना जरूरी है अगर मुजरिम है, अगर ताए एहतिकाफ पूरा करना है तो हम थाने वाली मसीदी बंद करें, ये खुदा के घर के विचों आसन जेडे बंदे दे पुत्र बन के बासन, कोई दुनियादार का मुजरिम इस घर के विच नहीं बा सकता। शरी मसला है कि अगर कोई मुजरिम आ वैसी तो वक्त हुकूमत वक्त हुक्मरान उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं। ये एहतिकाफ हो गया, ये मर्दा वास्ते मसला है, लेकिन वो इस्लामी बहना कि जिन्होंने वास्ते एहतिकाफ जिन्होंने नियत है ख्वाहिश है वो उस मकान से एहतिकाफ करें अपने घर मस्जिद बैत के अंदर, यानी जिस मकाम पे अपने घर के अफराद उस जगह से नमाज पढ़ते हैं, कोई खास जगह मुख्तस की हुई है नमाज वास्ते उस जगह से एहतिकाफ कर सकती हैं, मगर इन्ना दिहाड़ा का खास ख्याल रख के अगर दमी हैज शुरू हो गया 3 दिहाड़े एहतिकाफ की बैठे 4 दिहाड़े एहतिकाफ की बैठे वो पूरा की वैसी जितने दिहाड़े खून जारी रासी एहतिकाफ टूट वैसी रमजान दिनिया अगर वो खून बंद थी गया तो उसकी कज़ा रमजान भी कर सकती हैं, नहीं तो शवाल के 3 ईद उल फितर के गुजरन तो बाद वो अपने जितने दिन कज़ा की गए हैं रोज़ा भी रख सें और अपने घर आके एहतिकाफ भी फरमाए सें। एहतिकाफ की बहुत बड़ी फजीलत भी रमजान मुबारक की शाम की अफ्तारी जिन्ना बंदा बावना हो सी वो खुदा दे घर में जिस मस्जिद की पास है इस तरीके के नाल आसन के सूरज गरूब थी तो पहले बेहतर तो है कि नमाज असर पढ़े उठाई या पढ़ के फौरन अपने घरों मस्जिद विच आ वने, यानी सूरज गरूब थी तो 20 रोजे का पहले ये बंदे खुदा के घर विच पहुंच से, अगर 29 रोजे थी सन कंप्लीट तो ये बंदे खुदा के घर के विच मुकम्मल 29 रोजे की भी अफ्तारी करके वैसे। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों एहतिकाफ आखिरी मसला तो बड़ा ही इंतहाई जरूरी मसला, इस माह मुकद्दस के अंदर अगर कोई बंदा रोजे रखता है या कोई शरी मजदूरी तो इलावा या कोई बंदा वैसे बदनसीब रोजे नहीं रखता पिया तो सदकातुल फितर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलामा ते वाजिब है, मर्द हैं या औरतें हैं बड़े छोटे जितने भी हुजूर के गुलाम उम्मत के विच हैं सारियां ते सदकातुल फितर वाजिब है।